Mai ka goina ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel biatun rei net la mai thon riu dare asai April tarikat kum singne na chui na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sam the call Shillong March tarik tamru na khat former Manipur Chief Minister N Biren Singh re social media X kau late PA Sangma re North East State tuang sat in Thia Mainun ta kalang tipat khang kasiam lawi tuna hi laukan me khau PA Sangma na indaw Meghalaya Chief Minister Phungba Mai Conrad K Sangma re tan na nu nimak mai indaw kan thi N Biren Singh re ex khau Manipur's internal affairs khau external interference na tuna hi laukan tuangi kum na ma kan mai PA Sangma re kagan khat khau North East tuang Inthia Mai State khau lungbam gai me sat Inthia Mai nun ta kalang tipat khang su lauduwi kumna mi tai pai na si mai thia ke tuna hilau kan chongi kumna India khaulung in samna lungni mai khau ka tuak mai tilawi tuna sa kan chongi PA Sangma ri chu laudu mai thiak tai kumna in taw haini Manipur khaula lu tipat khang kapang thang ri ka thau gong mai nai tuna N Biren Singh ri hi kan chongi Manipur no situation ha unique su mai de dilung mai community in thia mai azu mi tong state khaulung bam chongi Community in Thiam Mai Nun ti hai ngak lau khangrui inner line permit hai ni laukan chongi tuna hi kani Manipur khau intaw patba mai lat lu hai political issue na rami diki mi hai drugs langgot mai illegal immigration ngau ta sumut good mai khani group asa na rui ngam sin khang karam good mai hai naiti me jang rui lat lu hai patkan chongi tuna N Biren Singh rui ex khau hi kan chongi Manipur ridilung may nunda ngak lo khang tan azutan gudbam thi kadai suna border hai nga khang free movement regime lagan kan mai khani border fencing tat kai ba mai hai thi tuna hi kani mi khau kuk mai akhat hai external political parties ri Manipur tunglam khau bat num gudbam mi hai tuna sa kani N Biren Singh la tanu ni mak mai indaw na Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma rui PA Sangma lam khau N Biren Singh ri sa kan mai ta sansi mai akhat ri tuna sa kani N Biren Singh ri kalam chamak na let PA Sangma san zai gudba mi hai kai magi tuna sakani PA Sangma had North East khang lung suna issue azu khau tan ta lo mai puwi North East mai nun tuang rights khang tan na lat sa lo mai puwi tuna sakani Manipur khau patba mi hai chu zak mai pungwang dat khang mai koi na karam ni na de tiki politics khau man sai nun ta zai la ni mai ha mi thai man sai asa ta ti pian khang na lat sa lo puryo tuna N Biren Singh khau Conrad K Sangma ri sakani National People's Party ri Manipur khau BJP government ta machuang in tha kan mai November kum sing ni chui na padai tang Biren Singh le Conrad K Sangma ka khau let agi rai liang mai ye Infal March tarik tamru na khat Manipur khau security forces ri March tarik chui na secure le tamru khau operation tat kai kan me khau in tai mai num mai phuam tong caters kanai ka saw na gan ta chat ta nim kan thi num mai gan nai tai kanglai pa Communist Party People's War Group tuang active member ri tuna cham de ri thai kani March tarik chui na secure le tamru nu security personnel ri KCP PWG tuang active cadres kanai nim kan me tai Lamyanba Khuman tuang faction ni kanai khautai Thoidam Suresh Singh katingkum tamru na padai ta Ning Sukul Jiribam Kharinim kan chongi kum na March tarik chui na chikyu nung tai rui Salam Malenganba Singh katingkum chui na kathum Didim Road Upokpi Village Visnupur District Biakhau Lungbam Maita Nim kan chongi ka khau mobile phone akhatni inphang kani March tarik chui na chikyu nung tai Kangpokpi District Police roi drugs trafficking gan churuk ta nim kan chongi kumna kanyu koi ta Kangpokpi Police Station khau gas registered sulau kan the drugs langwat mai nun nim kan mai tai khai ka hau kipken katingkum rik dai let go mang tau thang tamru na kathum IV barrel chui na ta chat Jetan Karka chui na kanai LH Rani Rao rik dai na kanai khani Lia Chow rigdai na padai ye kaniu khore brown sugar thai khat riksanai na padai shop cases in phang kanei kum na four wheeler gari akhatni nim ka saw kanei None March tarik tamru na khat International Day for the Elimination of Violence Against Women mong conference so PHC none khau tat kai kan the kamung tai into mai nun ru khau ban kai meta ti in tha khang awareness ti lau mai suna tat kai kan chongi mi tai every 10 minutes a woman is killed #NoSQ Unite to end violence against women to my team khau tat kai kan chonge inchu mai pui khani inchu mai allow nun ru khau ban kai mai khani sina su mai nun ru khau action la lo khang nai mai suna kamung tai tat kai kan chonge kamung khau tai ning thui liu ka mai Vice President Rongmei naga lu phuam Manipur Dr Azin Maringmai District Leprosy Officer Noni Dr Dai Grisha Lamlei ka mai MO in charge Noni PHC khani Dr Jendum Golmai District Immunization Officer Noni kan new ri ka saw law kanei
Infal March Story Damru Nakat Manipur Police Chongcham Thilai na Inzang Kho Nai Mai Num Mai Phuam Nun Bailey Based Militant Groups Re Into Mai Nunta Sian Ka Kha Mai Tan Khau Thau Khang Recruit Subam Gaithi Tuna Sakani Mi Hai Manipur Khau President's Rule Laukan Metang Into Mai Nunta Sian Ka Kha Khang Sinsu Ka Hau Kan Chongi Tuna Sakani Security Nun Re Sakan Mai Khau Into Mai Nun Tai Training Tilau Mai Nun Rap Me Khani Kaniu Khang Bansin Tilau Rap Mage Diki Civilians Khani Business Subam Mai Nun Khau Sian Demand Sukhang Into Mai Nun Ta Thaulau Bam Me Tuna Sakani Police Tongcham Thilai na Chabuan Imgan Mai Khani Into Mai Nun Tai Sian Demand Sutat Khangna recruit Sulawai Kanthi Kaniu Khang Underground Ranks Gather Numbers Submit Tai Batches Tilau Rap Magi Tiki Sian Demand Suni Mai Thiak Natu In Sam Lawe Tuna Sakani Manipur Ka President's Rule Laukan Metang Nu Mai Nun Roi Into Mai Ta recruit Sumai Inbu Kubam Thi Tatkan Mai Bu Khau Tai Rit Hau na Into Mai Azu Tai Infal Kaidai Khau Rit Nim Kan Jong Thi Tatkan Mai Khwang Sui na Padai Lung Khau Manipur Police Roi People's Revolutionary Party of Kanglaipa Khani Kanglaipa Communist Party Active Member Kathum Ta Nim Kan Thi Prepaid members Hawaibam Ibungo Allies Mangi Katingkum Tamru na Punguta Kakching District Khau Kanyu Chong members Kathan Khang recruit Sutat Bamita Nimmoy Kanthe New Delhi March Tarik Tamru Nakat India Meteorological Department Reti Thai Kaswa Kan Mai Thailaina Asai Kum Hai India Tong Kabam Azu Khau Chak Mai Inbu Kunu Thi Tunati Thai Kani IMD Rui April Le June Bu Ka Khau Heat wave hai charu khawri ru ngan gongbam nuwi to nati thai kani India khauting kum khaw kai ngan heat wave hai padai khawre chanai lung khaw gong rap rabi tiki asai kum singnai na chui na pung khaw hai tatkan megan khang swang inbu bam nuwi heat wave re east central region khaw kabiu diang bam nuwi to na sakani IMD Directors General of Meteorology Thailaina asai kum chang diang ni mai western disturbances ka gan khaw gwangmak mai khani global warming le climate change tong kabiu mai khawri bam nuwi to na sakani East Central Region Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Madhya Pradesh, Vidarbha in Maharashtra khani Gujarat tuang kabam asa kau hai gwangni maibu April khawre chang mai hai inbu thau pni the India tuang kabam asu khau chang mai hai April khawri thauna tingkom bai mai khang swang inbu puni April bu khau heat wave chang ni thum da wong rabam chongi tiki asai kum hai heat wave ka thum khawre charuk ngan gwang bam nu we Heat wave high temperature rigdai degree Celsius khawri hian kan mai kumna normal khawri padai point pungu degree Celsius khawri charuk point pungu degree Celsius in buku mai ta sa dongi ting nai lam khau ka thai ba mai nun thailai na global warming hai tingkum khau ku in bu ba mi kumna jing khau khani gan khau temperature hai in bu ku ba mi IMD rui lum mai khau April khau ting kalulung kumna riu puni de March bu khau ting riu rau kan me te April khau kai mai da bam nu wi tuna sa kane Kage nai me cham ti thai mai nap sam inzan pni asai April tari khat kum singnai na chui na pung khau dui thalong Tamenglong ward number 5 tong NFSA nap sam inzan pni kagan rui lau chon khwang ru khoreting zin khwang padai ngan Tamenglong ting nai luan gin ki bu tari khat kum singnai na chui na pungu lau chon mo na ye kalan nai na ye ting zin mo na ye zing bang ting rai na ye gin ki bu tari kanai kum singnai na chui na pungu Lau chuan mo na ye, kalan ting zin nai na ye, zing bang ting puk in than ne. Mai ku kwai na king in sui na king lau mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan mak nga thon ku wei. Asai khang tu cham hai khau ring ngan lau thi. In thuan lau thuan khwang ru ma khai kai me kan rui, king in sam da la kho thon ku thei.